Okey. Jadi kalau nak pakai duit dalam masa 6 bulan akan datang, saya recommend jual sekarang. Kalau tuan-puan ada barang kemas, lama nak jual, elok boleh jual sekarang. Barang kemas lama yang putus, kemek, bengkok, apa semua tu, tuan-puan boleh jual dekat Public Gold. Public Gold beli harga tinggi. Tuan-puan tengok ni, harga Public Gold beli barang kemas yang bukan keluaran Public Gold. Dia ada harga kat sini. Ni ditulis non PG Gold buyback. Maksudnya kalau tuan-puan ada emas jenama lain yang bukan keluaran Public Gold, barang kemas ke, gold bar atau dinar ke, Public Gold akan beli, tengok harga tinggi, 380 untuk emas 999, 348 untuk emas 916. Macam mana nak jual? Tuan-puan bawa saja emas tu, walk in terus ke branch Public Gold. Okay, kalau di menara Public Gold, tuan-puan akan dapat cash. Kalau di lain, Public Gold akan transfer dalam hari yang sama. Okay, untuk barang kemas yang lain lah, bukan jenama Public Gold lah. Kalau yang Public Gold, dia akan ambil masa 2 ke 3 hari bekerja lah. Okay, jadi tuan-puan boleh compare dengan kedai emas. Kalau boleh compare, dan saya yakin Public Gold beli harga tertinggi lah. Okay, kalau macam mana cara mudah tuan-puan nak jual? Siapa belum pernah beli emas dengan Public Gold, belum register, pergi register dengan dealer Public Gold dulu, supaya pergi ke branch Public Gold nanti tunjuk mobile app macam ni je, supaya proses tu cepat. Dah daftar, pergi tunjuk benda ni. Dia dah nampak dah. Tuan-puan punya nama, tuan-puan punya username lah, PG code dia panggil ni. Pergi tunjuk, senang, staff akan proses. Kalau tak, staff nak kena registerkan, proses tu akan jadi lambat. Okay, tuan-puan make sure register dengan dealer masing-masing. Dealer yang tuan-puan follow lah. Kalau tuan-puan follow saya, boleh contact saya untuk saya bantu tuan-puan register, dan tuan-puan pergi ke branch Public Gold terdekat, tunjuk mobile apps dan bawa barang kemas. Okay?